Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kadang don kajing jurip nakaliang jong hipulen banwat ya kata kadaw jong kata ka jingkang ya kini kali ha police station like ukra bid house kani kajing ja kalong ko susi isibon kung mga layo mga kajing pentil na hipulen kalong ba kaladon kajing ya mai hapding armamla hakaway ni kidong syakman. Bat nang to pade kata kajing yamay kalawan po siya ni siya po police station hakaba iwan bakin file hiti FIRs baka don kata ka jing siya bam bakim siya banyan na kata kalanti ya kita kikanwon tinray kani pade kala sujano ha kata karukom hakaba artli ne lightly ne southly gitu ki vehicles kila pandai gitu wheelers ki four wheelers ki basu sha bentang pumni ngim dei ban sha ya kani bakan ja kasnong la nim kra gre kasnong kabatip breu kabatip an ban mi ngim dei ban sha ya kani pengalawan hi pengkat bali MDC sha ka police station ban ong yaki pulit baki dei ban shim ya kalempi katkum kikendon jongkaan amla mansya yanu banbat ya kaan akti na jong kam tamlelay ha kapormit poryong baladon kajing yadi yabang kaningim day bansya lanu bat ngidang ya persyang bentang banwan kikeses hab ban fight namar ba amla mansya ya kani ka lawlessness bakan yailong kumni ha kani ka constituency ka jongi ni shimkya ya kata kum MDC MLA bat ni la request ki pulit bakin shim ya kalenti jongkaan bat ban pen bakum kani ka jingja num jashu hagi por kadang ni kada kadang kajing ong ba shasho tagi kasi agi bartela agi bamre kasi ni ngim don kam ban pen kelap ay ki pulit ay ki parties borok bansya banwan ban file gitu ke FIR ko makikwa pat ka law agency ka badai ka police department kan sa jurip pat kan sa wadi kata kam dai siya pang kajing sya syo A versus UB B versus UE namar UE uang ni sya syo mangi UB uang ni klem syo mangi kata kam dai issue ni nai pen kelaya ka kajing yamai bajing pamil sungku jat penril kam dan AA ru kum ke MLA betip riu ngangoong kala day baka day permit bat layak keren hapdeng kajing bam biang kakli ha kajing shisha man ki police station man baja kum ni day man ne medical test lot yakat ki badon hantu pat chisin bapila long involve ha kanong kajing show ne kajing penken ya guru ka an kita ki balik kita ki kamru kim dei ban ong ngam le ya ka medical test mar usually ka dei bet kata kajing ya di ya bam but kalong ka masosi nga ko ka madi nga si slow bam dei ban ya kim jing muthan tada ki kon samla jing ki kwa ban yang shi surok shi dan ti sakin bakin ya kendo korolok ya di coffee ngangam kwa ban dei kata ka MLA ka ban pendu mensim ki bakim don caka bandai ray habang nisya pat ya pi bapinyele kumni pi show no kumni te sanu kan poi ka snong nonga kabam la long em kata kadang yang kata kajing kena di koleksi ADF di takti mano khasi kan kam kraw ya kajing ja mano ba show yano lada uday ni emu uniform personal kabam la long kata ka kam tam le ka pormiet kam don kajing sai ki pulit kinwat tip mata ki report skin penbiang mata tambah ka ham saya kata kajing ya per ba jaj penriu ko digaway kata kajing show jaj penriu kung tao bodai tao ofisana bomdai ofsar usho ya kita tinggi day man pen baka ni ngin kontino hangi
Rei numdon uweiru uban long halor kaan. Barok ngihap ya lembah kaan. Pat ai baka lenti jong kejing jurip kan pergi ya kejing ja benen. Ang adu kadar ni am kata kajing telot nakalian ke kulit jong nakalian kajing kulit padu Kumno pin ong katlot ne kam Siya telot tang ka setengah pulit. kali. Pasini. Kumno pin ong bagi pulit ki telot ne kim telot ne ki klan. Habalawan na kajing temu bantang hidang la ban pensenge. Tengah mentangan ya mai no penobat no ngan one police station ngan litang no ketika kali. Sya si pi ban keren kota. Sya si gi beri ban keren kota. Piong ba pi kum ba duna ka force hang ne takadau pi thang no ketika kali. Tapi kuat kan ngut ki pulit ngin bo aka pormit apo ka man la ka police station. Pimla man nyom kum tatang namar badon duna ki force akan ni ka station. Ngide bandai ka jaj bandre ka petip ya la ka jong ka duty. Pi keno ya ka jing duna ki bai. Bai ya ka jing duna la jong ro ken. Pimla ban ong ba ka don kum kata ka failure. Kum no pin ong kata post nem ngalalong emeli PGOE kum kan ni ka jing ja. So kibon ki factors bat ngam kwa bangan keren ni kita ni. Hendrei ngala dem petha. Ya ki pulit. Bamdai ban sha. Ya kum kan ni ka jing ja. Bat nada pilalam ba pilathang ya ka kali te pin hapan sha jurep. Kum ba ka judi ka ruko. Mla ban se ya no. Mana kapor ka ba pimia sotho shu ka jabing dalamet layong balik kwa ban ya penpoy akum kan ni ka situation. The same thing in English, please. Yes, you talk. You ask Linda.